आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश पाव पाजरी अहनबद मरुब पाव खुलाई मतिक्साना पाइब मियोई समापन चथोक चसिन तौरे हाइबा पावदा मियामना मिपाइबिदनबा मुख्यमंत्री ऑफिसना अपील तौरकली सिक्योरिटी फोर्सना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी यामलबा खुजु खुलाई फागले अमसुंग प्रधानमंत्री नंगासी महाराष्ट्र दा परमरुद्र सुपर कंप्यूटर अहुम लेबाक असिगी मियामदा खुसिनगनी खुलोई पाइब मियोई सिंग चथोक चसिन तौरे हाइबा पाउदा युमफम ओरगा मुख्यमंत्री की ऑफिस न मियामदा मिपाइबिदनबा अपील तौरकली राज्य की इंफॉर्मेशन अमसुंग पब्लिक रिलेशंस विभाग न थादोरप चेरोलमन हाई खुलाई मतिक्चाना पाइब ट्रेन तौरबा लालहोबा समापन रोम चंगलखरे हाइबगी मतंगदा मुख्यमंत्री ऑफिस न राज्य की पुलिस विभाग का पाव फाउनदुना मणिपुर पुलिस न मसीगी मशीनरी अमसुंग नेटवर्क सिजनदुना करी थबक लौखपा याबगे हाइबदु येंगसिनबा खंगनखरे चेरोलदुन हाई लालोबसिंग असिना मखोई की थोंग चथरकनी हाइबगी चांग नेमी मरमदुना मियामना हिरम मसीगी मतंगदा मिपाइनिंगाई लेते अमरोमदा म्यांमारदगी निंगथिना ट्रेन तौरबा कुकी मिलिटेंट समापन रोमना मितई सिंगदा लागलिबा थांगजे नुमिता एटेक चथगनी हाइबगी मतंगदा तोंगान तोंगानबा जाति कांगरूप सिंगदगी वाफों क्या फोंदोरलिबा अदुगी मतंगदा सेंगदोकलदुना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह अमसुंग DGP राजीव सिंह सही तौदन थादोरप चेरोमद हाई वाफम असी तोंगान तोंगानबा माइकई सिंगदगी चिजनदुना येंगसिनबदा मदुगी चपचाबा प्रमाण लेते हाइरिबा वाफम असिदा हौजिमकी ओइना चुम्मी हाइना थाजनिंगाई ओइदे अदुमोइनमक सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मियांगी पुंसी अमसुंग लंतुम ngak senaba mikup nahom singna leheli lamdam masda leiriba jati kangrup singbo asoi engam thondana ba honari maramadna asigumba yumpham yaudaba pawsing amasung tongada yariba mkhai thajabidana ba hairi मियामना यारिबा मखै तोंगा अमसुंग युफम याउदबा पाउसिंगदा थाजबिदनबा मणिपुर पुलिसना अपील तौरकली चेरोलमदा मणिपुर पुलिसना हाई राज्यसिदा आइन अमसुंग शांति रक्षा ngakna चननबा होनबदा मियामना सिक्योरिटी फोर्ससिंगदा मतेंग पांगबिउ चेरोलदुन हाई चिंग अमसुंग तंपाकी मफम क्यादा सिक्योरिटी फोर्सना थिहुमगी थबक अमसुंग एरिया डोमिनेशनकी थबक लेप्तना चथरी मदुदा थौबाल जिलागी टेक्चम मनिंग चिंगदगी 7.62mm SLR ama magazine yawa SMG carbine ani .32 pistol ama 9mm pistol ama 51mm para bomb ama hand grenade mari tube launcher ani grenade ama stinger grenade ama amadi atei polom kya fagale hairi Churachandpur jilagi nalonda lanmi BSF amasung Manipur police na pompi achoba ani amasung grenade ani fagat pangamle अमरोमदा बिष्णुपुर जिला की चिंगमांग बमदियार मचिमनाव सिंगदगी मणिपुर पुलिस ना मैगजीन यावबा SLR अमा RPG सेल अनि RPG सेल चार्जर अनि हैंड ग्रेनेड मरी वायरलेस हैंडसेट अमा फागले हारी सेनापति लेबा श्री पशुपतिनाथ मंदिर लूट तौनब होनरंबा अमदी मई थारंबगी थौदोक अदुबु राज्य सभा की MP महाराज लैसेंब सना जावबना कन्ना नुंगनांब फोंगदोरकले सोशल मीडिया दा थागतप वारोल अमदा महाराज लैसेंब सना जावबन हाई भारत की नागरिक अमा ओइना असिगुंब थौंग असि यानिंगदब फोंगदोफम थोई थौदोक अदुदा चेनरब मियोइसिंग अथुब मतमदा फानबा होनगदबने मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की तोंगान तोंगानबा थौ पुगदब मियोइसिंग की मिंग लाउथोक्रे दोल की वाइस प्रेसिडेंट श्री हरेश्वर गोस्वामीना चीफ स्पोक्सपर्सन ओरगनी मसिगी मथक्ता सीनियर स्पोक्सपर्सन अनि स्पोक्सपर्सन तरा अमसुंग मीडिया पैनलिस्ट तरुक हापले हारी हौखिबा नुमित मंगानी असिदा नोने जिला की मफम क्यादा मई फंगदबना मियामदा चावना खुदोंग चादबा मायहोकनहले हौखिबा थांगजे नुमिता सिक्किबा अकनबा नुक्सिना युरेम्बम अमसुंग नोनेगी मरक्ता तेंगबा ट्रांसमिशन लाइनसिंग तत्खिबदगी जिला अदुदा मई पिबदा खुदोंग चादबा मायहोकनरी अखोगी नोने पाउमिन हाई इलेक्ट्रिक लाइनसिंग सेमजिनबगी थबक चथरी अदुमोइनमक नोंकना चुबा मरमना थबक सुबदा चावना खुदोंग चादबा मायहोकनरी जिला अदुगी मियामना जंगल फाउदुना पूरिबा इलेक्ट्रिक वायरसिंग असो एंगाम थोक्तनबा मिनी टावर पोलसिंग ओइना युंगबिनबा मरी लेनबा सिंगदा अपील तौरकली ताबीरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी महाराष्ट्र की पुणे दा लुपा कोटी लिसिंग कुनिथोई चट्रुक हेनबगी प्रोजेक्ट खरगिना संगागनी खरगिना जत्रा हुनगनी प्रधानमंत्री ना पुणे दा चतुना डिस्ट्रिक्ट कोर्टगी स्वार गेट तमना सकदबा मेट्रो ट्रेन सु लमथागनी स्वार कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की
lamda bharapu maromdom lepchaba ngamba lebak ama oinaba thorangi saruk ama oina Pradhan Mantri na Param Rudra Supercomputer ahum lebak asigi miyamda kutsinagani. Supercomputer asi National Supercomputing Mission gi makhada lupa koti sama kuntra changna lebak asida sajabani. Hairiba computer asi Pune, Delhi amasung Kolkata da thamduna scientific research ta hena khudong sahalagani. Pradhan Mantri na ising nungsiki maramda thijingadaba awang bathaki computing system amasu sangagani lupa koti sanipan yangkhai changna paikhat pa project asina meteorological gi lamda achobo khongthang ama oiragani. Laibak asida thabak phangdabagi samasya mamang sahiga yengnarubida singthaningai oina hanthare hairi Kendrigi Statistics amasung program implementation na sahi oina phongba periodic labor force survey gi matungina laibak asigi oina thabak phangdabagi chang asi English ingani kulumdoi kunmari da sada ahum dasmik ani oiki masi English ingani kunithoi kulumdoi dadi sada manga dasmik ama oiki. Report adugi matungina Haryana, Tamil Nadu, Chhattisgarh amasung Madhya Pradesh da thabak phangdabagi samasya singthaningai oina hanthare. Thabak phangdabagi samasya hantharabasu raija kharadadi thabak phangdabagi samasya wangna leiri. Gawana khwaidigi wangna thabak phangdabagi chang asi sada 9.5 ori masigi matungda Kerala amasung Nagaland na sada 3.2 amasung 3.1 ori. Sahi tara mangadagi kumapan phawgi manungda leiriba thabak phangdaba nahasingi oina yengbada Kerala da thabak phangdaba nahagi chang asi sada 13 rom oiri. Asia Mahadeshda Bharat khwaidagi sakti leiba ahum suba leibak oire Asia Power Index report isingani kunmari gi matungina Bharatna Japan dagi hengatkibani report adun hai COVID-19 laichat matungda Bharatna sel tungi lamda chawna ahongba purakpa ngamle report asina makhatan hai malem gi oina yengbada Bharatna atei tongan ba hiram kayadasu kumang chawksinba ngamle mai papasing asina Bharatpo Asia gi leibak singi manungda khwaidagi chakhotpa leibak ama oiba ngamlabani. Vietnam gi lauda sathariba AFC Under 20 Asia Cup qualifier gi ahuba match ta Bharatna Mongolia bu panjal mari amada thoire. Hayeng Bharat ka Iran ga sanagani group asigi makok thongba team ani aduna China ga mathang sahida sanagadoriba final gi damak qualify oigani. Ngasi phongba pawse singi maroiba pawk singi damak hojik Heirangkhongjam Bhavan leire Bhavan. Thagatsari Rajesh Manipur da ngasi phongriba pawche singda kuki militant chamapan changsilak le hariba adugi matangda security advisor Kuldip na fongdo ki bawafam senapati da leiba Mahadev gi laisang may thana na buhot na ramba amasung lup marigi Imphal jiribam lambi matamkak tabasa down to kibagi pau tongan ba moong da headline to do na fongli sana leibag pau cheda kuki militant chama pancang silak le haiba pau achumbani adubu khudam difang dri hai na kuldip na fongdo ki bawafam ahan ba headline tawri pau asi Sangai Express Naharul gi thaudang HL Express Imphal Free Press People's Chronicle da tongan ba moong da headline to do na maru iba pau na fongnari huelan pau cheda senapati da laisang may tharamle selpuk re haina ahan headline tawri senapati da laiba Mahadev gi laisang may thana na bhot na ramle mandap ki sarukhara amang ata thokre haiba pau HL Express ki ani suba headline tawri Manipur News pau cheda Manipur Police ki anti-drone gun tara laina naba process tokre chingi area singda drone hunting team deploy tawragani haina ahan headline tawri pokna from pau cheda Kuki na ziribam da akan ba lan chatharak payai ki badagi Muslim fauba mayum thadok na re haiba pauna ahan headline tawri National Highway number contractor tawsem subdivision gi sarukta matam kakta na total shutdown hawkre haiba pauchi asigi ani sub headline tawri huelan pauda loop marigi matam kakta ba shutdown na Imphal ziribam lambida gari kya panduna leiki haina ani sub headline tawri Senapati da fong bahil Sonville Express ta laisang may tharam babuyaning da ba fong do pagi pau ahan ba headline tawri Tamelong Times ta Nagaching Village ta khawdok laba pong may chak pagi pau ahan ba headline tawri amasung gafumel da truck jam hena National Highway number contractor ta panduna lady haina ahan ba headline tawri Rajesh Thagachari Bhavan aroibada maroiba pau Kulai matik sana paiba miyoi chamapan chathok chasin tawre haiba pawda miyamna mipai bidanaba Mukhyamantri office na appeal tawrakli security force na Manipur gi tongan mafam singdagi yamlaba kuju kulai phagatle amasung Pradhan Mantri da ngasi Maharashtra da Param Rudra Supercomputer ahum leibak asigi miyamda khutsin naragani paw loijare